bay bay nó đẹp Australia cha nè đây là James it's a very beautiful wedding we can see it so lovely and it's a beautiful thing that they invite the Cambodian to perform and it's a Cambodian culture showing the Khmer side of the wedding showing Khmer side of the wedding it's a beautiful thing យើងអរគុណមែនទែនណាដែលគាត់អញ្ជើញសិល្បៈខ្មែរយើងមកសម្ដែងណាគឺបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងចាឲ្យជនជាតិគេបានឃើញព្រោះគេកត់ការមួយជនជាតិអ៊ីតាលីជនជាតិអ៊ីតាលី married to Italian ladies the bride is បង្ហាញខាងអ៊ីតាលី ចាយើងនឹងបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងដល់ជនជាតិគេហើយវិរៀនដែលមានខ្មែរយើងការនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងយកលបាំវប្បធម៌ខ្មែរមកសម្ដែងក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងហើយ I want everybody to do the same thing ដើម្បីយើងឲ្យវប្បធម៌យើងកាន់តែដំណើរការទៅមុខហើយវប្បធម៌យើងហ្នឹងកាន់តែបីបានពិភពលោកគឺវប្បធម៌យើងល្អណាស់គឺពិសេសហ្នឹងបាំអប្សរាបាំRichard Drop ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនand so happy to be here so I want to show everybody oh yeah sure and we got the tradition music Tony Lee, Stephen Lee, David Law, and James Woody. And everyone, if we can kindly say our last and loudest cheer for the newlyweds, Hannah and Andrew!
the honour of guiding you through a few traditional Cambodian wedding formalities tonight. Traditionally, Cambodian weddings are vibrant, multi-day celebrations. But rather than testing your stamina tonight, we will share a heartfelt highlight reel of some of the most meaningful traditions. Cambodian weddings don't just unite two individuals, they bring together families, communities and generations. Thank you for sharing this moment with us. So today we are doing Sapat Tum, also known as the knot tying ceremony. And so in this ceremony, the couple will kneel together, or sit together, holding a sheathed sword between their hands, symbolising strength and protection. Family and friends will then tie red and gold strings around their wrist while offering personal blessings. Red represents luck and protection, and gold represents prosperity. Each knot carries a wish for their future together. I'll keep these strings on for a few days as a reminder of the love and support surrounding them. This is one of the most meaningful parts of the celebration, a moment where family quite literally helps bind their lives together. So I would now like to call or invite the representatives from the Liang and Ka families to please join us at the front for the hand tying ceremony. So Can't see anything. This is the community send ចងដៃតាមប្រពៃណីខ្មែរសូមអញ្ជើញចងដៃទាំងអស់គ្នាហើយលីសាជួយឲ្យបកប្រែផងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនញាតិមិត្តនឹងចងដៃឲ្យឲ្យពរឲ្យជីស្វាមីពេញមានឱកាសនេះផងណាបាទ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
សុខសប្បាយគូប្រុសគូស្រីណាថ្ងៃនេះមានអ្នកជិះណាមានសេរីមួយគល់ភាសាអ្នកនឹកជិះឆ្ងាយគឺមកគ្រប់បាទស្ទាប់ដំណាក់ទៅឲ្យបានគឺមកចូលរួមឲ្យពរចេញប្រកាសពិធីដល់ខ្លីសខេបបើយើងបានធ្វើបានមិញគឺពិធីចងដៃហើយខ្ញុំជឿថាអស់លោកដែលបានចងដៃហើយវាបានឲ្យពរឲ្យចេញសេរីមួយគល់ហើយទេបងណាបាទអញ្ចឹងបាទសុខសប្បាយណាស់បាទអញ្ចឹងជ័យអូនជ័យ Sọc ơi! Sọc! Sọc men ơi! Men! Men bạn đây sọc tôi! Thanks for being patient, guys, while we did the knot tying ceremony. In summary, what he said was, congratulations, you're now bound together for life, so have fun. Okay. So to wrap up the Cambodian ceremony, next we have what is called the Rabong Chun Huai, the Cambodian blessing dance. In Khmer culture, this dance is a prayer in motion. It offers protection, prosperity, and harmony to the family. Every each gesture represents unity. For us, it's a way to honour our heritage and those who came before us. It reminds us that marriage is not only about two people, but about the community that supports them. Sorry.
សូមគោរពលោកស្រីមុខនាយកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះ Rosa តំណាងឲ្យសមាគមសមត្ថៈនិងឧបត្ថម្ភខ្មែរធម្មតាសូមអបអរសាទរកូនកំណកូនប្រមុំសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសនិងសូមជួយពរអ្នកទាំងពីរមានសុខភាពមង្គលត្រជាក់ត្រជុំស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កៅក្នុងនិងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខអំណាចល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលា Good evening, everyone. My name is Jacinta. We represent Medellin and Culture. We are honored to be performing Murabangchong Ball Group, which is about blessing and wish health and prosperity. Thank you. អញ្ជើញស្នានៅរបាំគីឡូដូចតទៅសូមអរគុណ Okay, ready? You ready? The bride and groom.
concludes the traditional Cambodian wedding formalities for tonight. Thank you again, everyone, for being part of this special tradition with us. You take your seats now, and cocktails will be served shortly. Okay. Hi, James. Lovely wedding. Bye, bye, then. Okay. It was amazing, isn't it? The wedding, blessing, flying the strings, and performing the Bam Chun for amazing. Yeah. Thank you, Jan. I'm going now. Bây giờ cầm chi nó ngồi mình tên làជនជាតិបរទេសនឹងក៏ស្គាល់ពីប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងមានបានជូនពរហើយមានចងដៃណាគ្រូណាគេថាល្អមែនតើណាគេថាគាត់ឆ្លៀតណាគាត់ជនជាតិអ៊ីតាលីហើយគាត់ចង់បង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងនឹងឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់ស្គាល់ដែរគាត់មករៀនដែរស្គាល់វប្បធម៌ខ្មែរគាត់ខ្លះដែរស្គាល់ដែរឃើញហើយនេះក៏បានឃើញថាគាត់បាយរីករាយណាចាអរគុណមកគាត់ទាំងអស់គ្នាចា Ôi vậy hả? Ôi này. Như nào? Andrew ra đây đi. Hôm nay thì chắc là hơi mau chậm. Con ai mình nhưng. Con là mi. Con chơi cái này con cả lo. Con đã bàn vô bắp thuốc mai với bằng hai mình nên là làm nhau mạnh đá. Con này tập việc thon chơi mai dữ na. Ngày sáng con đi ra chui. Hay năng ốc con đã mình đã đại bàn vô bắp thuốc mai bao giờ mà bằng hai chân chết kê. Chà, nhưng mà không thích thao chơi đấy, không bom cuốn thao chơi mai nhưng mà bằng hai kê. Cái ốc kia nó cái surprise nè. Surprise. Hay là mình cô ai chân mai dương với chân chết kê phơi chân tiệt tê đầm bay vô mặt xa xa. Cái sao cũng đi cái mà đại khơi tê. Chà, cái đại khơi. Hay con. Hay bố mẹ làm yang